Simo was singing some touch the ring de la I-130 petition for alien relative the Karasena the Susugi Kimere Chogare the Susugi Pama Pu the Suarila Kandetia be cordere. Thank you Robakashigi Ngala the Kande Jango and Mawaki do. Natangi mirror dodana to some to Jetola do with the video doji sociana. Then someone like paint or some the produce you give Bezunji, then someone paint to a rewa issue. I-130 the Totango Sugi, the Kimegi Choga, Jachi, Payucheta, Lumba Kawayana. Then the two Tiagi Tapitana, when the Pomsho the Jungle Che, the Ganashi Susupama, Pula Resue. The Jandu Mangchagi, the Tiwakartanga Dusana. How long will it take? The Yurumle Gurgres. The Dilla to the Tataji Kala Tumido Mixegi, pandemic chow and chinage, the Mixegi Jani, Tulia, the sugars or attain to the minimum logic the Gora in Shares. His logic the Chaka Bigorsi or Kashi Loni Bigorni than do that the Sosugi Pomsho the Yakande Jangi Melarale, the Kashi Samsum Norsuna, Gonichi Kishuni Kishurana to the Mount Gurgiro. Tinto the Tango subsuch in the Tanga the big Chambor issue. But when you were the like, can I get married again? Nikashigi, Dingunanga, chances of just saying, the Chimena Bolitimas, which Chimena Bukaka Chasum. The Machimish Bathena dig Eurovel and the Digating among Budu. The dig ratio, the Jaja, chance Chigni Sum, Kazijana dig ratio. Nikashigi, okay, the dealer, Nikimi and a choker and the regular chance, New chance of the Lapudus, Tiki Kalido Kairu, Kali Kajina Yomareshu, Tipu, the Lonisajigi Wolena, Susukita, puts up Lanare, the stepson, stepchildren, Kaina, Tigi, Shizungi Pomsho Janet, Sutia, Reshu, we get up from Shukarka Jango Res, Likajatiwana, from Shu Tangbo, the I-130D. Injimiji Gores Shui, Kimetian Re, Pamatian Re, Putian Re. Ni form I-130A la de Mixigi, Kimetian la de Injimiji Gores. In I am Pamatian the Putian la, the I-130A the Gomares Shui. Ni form I-864 la de Sungala Goyoachi, the Karasanata Susugi. Two things thingy de la Shuma Maubola sponsor Chito Sarichito, sponsor and the Dakalore. Tulia another. Nangi income Jugoro, who did decided the summer at the day of Pomsho the race. Okay, the chance Janre Pamatian to Pomshu the Nyambolata. Icha supporting documents Karkar Gores Diche. The Tambo Chanza Jawana, the Injimiji marriage certificate, the Injimiji Goroa. This also a Pama the Poo, the Nethiana, the Lakecha Shudi, birth certificate, the Injimiji Gores. Then part of the Chanza Javana, wedding pictures in Jimmy Jugoroa. Then the Pamanya Boya, part in the Yotuna Yakshure, Kashe par Yunge, Mambu, Kashe Mangja par Minge Bures, and the parching in the Rato China Yapures. Then is also a citizen in a US passport che, then naturalization certificate in Jimmy Jugorishu. Naturalization certificate like the Shuma Dagalona citizen Chadu. Issue certificate to PGT or Kangchi on the race shui, on the engine binji, Kachin Bushin Yaroche shui, the original route and some COVID dojiche, this was a phone to computer to cover safe chitana yapore shui, the Yambola state ID and social security card. This was a green card in a green card juni, Tenture shui, in a green card to the taste among a good race. A birth certificate issues our che, then Jani in a IC che, yeah. Things up the passport in Mambudo, the job passport between Reshui, a Payuina, Nepal passport chain, Kashina Grita Catrilling in Mambudu Shui. The Nikashigi New Kazares, Kajating in Mambudu, the young de la Tischi. The color confusion Mambuju Sereshui. The Tango I-130, the I-130A Tango Capsus, filing fee the Nabjus Musonga Reshui. The only Arishung la Tangoro, Jela Arishungi I-130, the I-130X, the William Chiwana, accept Chiwana, the Kuzugi process the NVC National Visa Center Latangres Shui, National Visa Center Latandu, Social email, Jorgri email Nalola,
the case number the invoice number the yures the jang wake up so the fees pije thengi de juni jada ni issues da ujin samsung tene thensa dini jibja chas ji re to ro shibja shibshang ji te ore shwe ta dini do mena to ro gubja gi chure shwe diladu ta soso gi ta lawyer do hire chwe na the lawyer gi fees di dinal include chau mare shwe the confusion di me na ronas okay so the jabjong durdu ju shu so she tene ta main form show kargar jangor sana unzuda tangbo I-130 jangya de che new I-130A ni sumba di I-864 di khadu jangor sana national ari shunge ngune chisa ojela national visa center lo tangdu didu I-864 di jangores didu social income the tax return didu tangores shwe the need kapsu tax return dine khajang ji tangu mare shwe I-130 di de la save che do I-130 di 이 takhalore ming zuma di ming suganji ka je account ne maring tigas ming zuma de ming zuma la ming da ro ina mid de suganji ngoshi ka je de mare jwe ya mission ban zo mission ba ka je di ma share chi du samna te ka jan mare jwe the I-130 USCIS form I-130 do ondre petition for alien relative che de gang ge tupsi tangbo di to ko shunge janga she dila तो नॉन कट्टे को मारे शुआई तो दी तो सुसुकी से लॉयर के हायर चाहिए ना लॉयर क्रॉस के दी क्लिक ची क्रॉस के नंबर द बार नंबर द दिने जंग रेस शुआई दी तो सुसु तंगा है ना इट्स हमारा नॉट एप्लीकेबल तंगा है बच्चे साउ सुया चला तो त्रिंग जो फंक्शन जंग दी तो सुसुकी छोगा थे ना रे किमे थे नी नालो ने जो ता किमे थे दी ला शावा चे तो थेंगे दी अरे सिटीजन इंगे चे तो कोंगे तंबो दा जहानी Suzuki me thiagi shisungi on the doche. Then someone not applicable che. I'm filing this petition for my spouse, the Suzuki Kimero spouse che. This is Pamatingo Pama che, brother, sister che, Suzuki Putingo in a dimba che. This is some Yameta Shiruchi, child che, stepchild mewache, child was born the mewache, child was the mewache. If the beneficiary is brother, the mewache. Did you gain lawful permanent resident lady? Also no bache adoption ki june ra me bache de do che the Suzuki alien registration number di tandangi 0002 dila Suzuki alien registration number di the naturalization certificate shows so citizen chewe kapsu tandangi mazuge shu kang jrai do tigala a number di yore on the martia che account number online account number di me che not applicable che the Suzuki social security number di the martia sharu che shwe the Suzuki choga di mingla tashi tsiringi bachi achi ta azu pesha orda di tashi tsiringi la dingi sui baha gomeda tashi tsiringi che middle name di not applicable in bachi ta ming la kashin samza mangbo yore first name la FNU tingi dendo yore first name la kare NG endo di dende yona first name di FNU de tewa che last name de la tashi tsiringi ina susu ming FNU dende kachanji me wana azu namji shisun first name tashi tse niwa di last name di tsiringi bachi the page new the amount to do okay other name use la do go me wache tan de la thewa jab shdo ming shamba piju tang ye lang de bang boy re ti indu ya samsam susu gi ming shamba ta citizen ma chang ne page na FNU la ne de yo wache FNU tashi ziring yo wache ni so citizen issue ka so ming change ho na tashi ziring na tin de ma che then bache the citizen chasa ojela susu ke ming juro tang do tashi ziring che angoma da jahan re phayun re kawan le ka su kunsu ke FNU tashi ziring te na ni ming de ma pheju tang yo cha then FNU tashi ziring di other name use na ma jang ya che ni middle name de me oje the susu ke kesa chana balagubi karnatak ta balagubi ni bache choka tashi ziring ko che the country of birth the India che date of birth the khadu ke orsana chinda thongbe tarijik chilu judang gopche guju khunni la ke bache dezo lela ora ma jogo jogo to che mail ta ka sana phoi molondu phoi bache in care of name me bache address the be zuma do re ni 4045 80 street che ye thoza thambol diu na thoza thangbo apartment diu na apartment 1 and apartment 1 che ne city town the Elmer che state New York zip code 11373
province di not applicable number che postal code di not applicable di ngazu namju jag address jango na the state dil not applicable zip code dil not applicable che province dil Karnataka postal code di Karnataka ki post Belagubi ki postal code di bache is your current mailing address same as physical address yes bache di kechombo chigre provide your physical address for the last 5 years longa khaji address di injimeji ha ko re di ma jang gore shwe ti do tambo address thang sho di so so ga che di gon rang ja jang che 45 80 street the Elmer zip code 1137 province not applicable dela khadun devasena peshana chindo tambo tare chik ni tong ni cha chik ne de ba che longa khaji jang go do thanda ni tong ni cha ni indu azu peshana ni tong ta longa cover chela back khaj ta jabul khaj do sena ni tong chubdin do go ro chubdine chobje chugu ni shu tsajik tsani tido ni dong chubdine khawa pade de megi address di samama jangore shwai ta kisi address chik mani lo thukdin de sawa na ni pele lo cha soro ni 2016 ni present che den zo wala jango me che tin de tanda ni dong ni tsajik ni de ndo lo ni smat me do lo sum go de jango yo che ta physical address ni wadi umanga khawa de na wa china 3035 Edith Street apartment A3 la is Woodside la is state New York 11377 the postal code de mewache country USA and gore United States and Karjana de shwe ta del dedu khada de ni dong chubdu ni devana pe ya pucha sarwan ni dong chubdu ni ta ni dong ni chani pod longa cover cha du de jinda dong bitarenga ni dong chubdu ni jinda jungni tar sum so chi ni dong ni shu pod de is kajena ni dong ni chaji jinda dong bitar chi ni de la de ro ke dene changza khaze jawsena changza ta de changza ni sum jange yorde ne thling azu changza thangboyen be da shi jane pomshi de jangdo changza thangboyen bache changza current marital status de gasena married bache changza de kadu jaensena chide tube tariji talo jang bache talo changza jasan ni jahan chulle dene pomshi de jangwe shi sum jine de chide tube tariji ni tong ni zani na changza jaen la che changza jasa de kawa jansena Belagubi che state di mewache not applicable kajasana jag address into province di kaduna Karnataka state di bache country di India names of all your spouses the changza dingwe ne changza mangbo nis jayo na chime changma je ming thogo wachi tandang zo changza thangbo indu sugi chime thangbo di mingla ta tinjin drama ne ta ming de zuma che social judo je okay first name Tinjin last name Droma yeah they be ming de la ya ta go ke chumbur kisi jage passport in re IC in re kanli una ming di kart du shi sunge ma jang sharu chi Tinjin Droma yim bache ka shi FNU do yo achina ni FNU Tinjin Droma na jab sharu chi shuai the middle name me oche middle name yo na the middle name khai bad te che date marriage ended tanda changza hazaran jasa indu changza khaga cha me indu present na changza ja che the spouse to the dingyo la kimeyo na tigi kime de ming de thia che divorce ka de to me sama de thuro ina da dingyo ni chime me wa indu sama not applicable not applicable thia che the information about your parents the suzugi tashi siring chorang da pawa da amagi ming de zuma thugure the peseda tashi topgel imbache pawa mila last ming topgel first name tashi middle name mewachi the power ta dringa zo dela power thong sam be shisung gi chini che date of birth ta power thong sa do hakuma khodu unknown chaidwa ta is date of birth yuna ta lelo ro khashela yang power thong sa re ama thong sa re khachu re ladu date of birth ding hakumes ta power di male bache kesa khawa re hakues na phela ke ores ke city of village residence di nordo kesa de phology tanda khawa di ursena ta thong chaindu ni disease ni country of resident disease imbache ni amadi the thong me washindu amadi mingla tashidom last name de doma che first name de tashi che last name not applicable ni khadu ke ursena amal ICU na IC shi so rangsela de na rangsela de ki shi zo chene jang sharo che shwe so so maung ba ama chu thya ge de chashi yo na ni IC de zo shi sungi de date of birth zo yakpo tane tisharu chi se ni norosuna ya maungbala ya jasmu chaduro tin do zo ya pochi jangsharu chi the female in bache ni kesa di okay dene ama kesa di ta IC shisungi ni Tibet PRC che
tanda khawa diyorse na belogubi la dewa che city town village of residence belogubi che country of desa di India em bache ke zama dela me phela yo da lumbo shembal yo na ti shi sunge dela changsharo che shwe the additional information about you petitioner la du khaduna thinge di chaure beneficiary la du susu ge thensa di chaure shwe nga US citizen is the US citizen me na green card na ka lawful permanent residency ne citizen countries top so na naturalization jine top so chalo certificate di rasu yose na rasu yes law na and di janyal chas buchai ro endo je certificate ke number de chama tene tanda certificate di kala yore dendu chama certificate ke yore the same day jo mare shwe di kala issue di New York Brooklyn na Brooklyn New York na New York Manhattan che di kadu issue chires tanga jinda tang bitari chik ni dong thalo rawa che ke ta di green card na the green card ke shisung de ma jangore tanda citizen edu di someone not applicable ti ame tang sharo chi ta Suzuki ta dingin address longa ka ji go na shi Suzuki lega chi jo dibe longa ge go re shwe ti tu ni dong chubdu ni dong ni sani bodu tanda bodu lega kharchi me di sama de jangores ta da Uber driver em baj ke jache ninga Uber his address malun de go das ti not applicable ya mana Suzuki nangi address location de go re shwe not applicable che province not applicable sama me wache country United States chino do reshwe then your occupation di Uber driver lega khadun go chung na chidanga tarisum yidong chugu ni tanda bodong Uber driver tang dios ino yidong chugu ladu yidong ni chani losuma da chayme da tandu be loni gi lega chi jodi go reshwe dingwe nga ma chen be ge jam che chef che address di United West Street dimba che floor में होचे city codes ने New York che zip code 01009 province not applicable country USA your occupation or sushi chef yes ni chinde gue tare chi ni dong chubdu ni dong chugu bodol lega chi yes te ndo ta ni dong chubdu ni chama kawr cha ro thanda ni dong chinde gue ni dong ni chani indu longa kawr cha che digi hoche ke biographic information ta not Hispanic or Latino in bache this is Asian in bache people in the Asian che height this is height khaje me the 5 feet 5 na de this is gi jithe khaje na jadangap chung up she is che migi color ka na brown che hair gi color de black in bache ta di badu peje da su choka ta thenge de gaji de lo zore ta information about beneficial ta Suzuki kimi jala yujo belogo bile chu di gajre ta mo arila medu alien registration de mewa indu not applicable che US online account mewa che social security me karo tin not applicable ni kime ming karsana first name Tenzin last name Doma che tigi shisung ya so kime la IC ne passport ne tigi shisung ge ming di ya bo jang shro che dingin ming shaba phiju tang yo na ming shaba kar phiju tang de the che ming shaba phiju tang mewa na not applicable kesa gorsana belogubi che Karnataka la kem bache country India ni date of birth chidu gueteri chik ne guch kosum la kem ba ta Peshawar da kosum ke bache female che has anyone ever filed a petition for the beneficiary the zuya this kechum bores yue moral dingyu la da chu arila thya gi petition chiure special dingyu la changza jab ya mayung do chi kalor mayung na da chu thar to mewa na cancel lo tang den chi me colore den ji na chi oji dingwela morang ta pawa ma do ya chigele judo ina su thya thapse tang yoro sta ari chugu jelo da lungba shambala de wa khayo mare shwe ya tourist visa le da student visa le thapse tang dela petition lai medu one zo de wa khayo mare shwe ti da mo da sande petition chi medu samam no imbache morangi address khares lo the address di Balagubi gi da came number 4 Lama road in bache address di address thepte da di mune dine khamare shwe so juche not applicable floor apartment din me ache city di Balagubi che state di not applicable asna jaha ka state di province din also Karnataka postal code di 580090 country di jawa bache India provide the address dikhar jausana kisi motsu chige lewana khawa di res le ore to chige chulle wana choga nala dego yesharwa tindu choga gi address de dema thia che 4045 address street floor 1 Elmers New York zip code provide the benefits address outside the United States the
beneficiary gi kime gi nange address kares ari gi chulo address gang de chikba yona ni chikba de la same line tisharu ches la din same line tia che gni juma bache di telephone number de indi menje tu kore shwe shabal saman not bache telephone number che ni mobile number che then email number email id di pms ke chambure shwe choga da jimini ga address ka jin sena dingyo ne shuwa na shire shunge ngulen chi saw jela national visa center lo tangdu isusula and case number raila so the case number di yak login chi tene national visa center lo function mabu jangare ti jangore ti dubi I-864 and the tax so sugi ngu khazi jurgam income khazi me samat thore tindu email id di jaja ya bochini manur dangsharo chi shwe how many times has the beneficiary been married that kimi search that changza thangbo indu azu chang thangbo che chang ni sum jayo na there are 2 3 lan japsharo ches ni the current married into marriage che ni tingene changza kadu jarasana that chinda tube tariji ni to ni sanila samwa chibaro thanji choka de jamona shi belogobi karnatak india che okay the dila name of beneficiary spouses the kimi gi choga mingti lor ta tingene choga tashi siring da ing thanda ing karo tindu tashi siring che present che dinge choga ni sona ni wa ding ming che tanda choga chi mod medu then some not applicable che provide beneficiaries spouse and children the rang gone ya thiwa gone rang jar do so choga de tashi ziring che relationship the spouse che ni ko date of birth the res ni khawal ke or na jala ke or res ta pu yo na then some pu gi ming there da not tan the pu medu not applicable sama che they continue ranja bache the zaman not applicable bache they will not applicable bache beneficiaries entry information the kimi arila le na undi ga information janglo tindu kimi arila thanda bodle manyudu the zaman not applicable che was beneficiary ever in the United States no the countries le the zaman not applicable che ta kisi kimi tinju domala jage password na passport number de thia che the IC gi shisung le du ni passport di not applicable che travel document number le du IC number di Y098302 im bache issue chisa course na India the IC expired khadu chaye me ti ni dong ni chang IC expire khadu chaye ta di pems khechum bore shwe ya the interview detail le du IC expire cha sa na chasum bu chaye ro tin du IC di expire chado na jobo renew che unde IC di shisunya application di file khadi chigo me di la tonang nang sharu che shwe okay da tinju duma kime tinju duma la lega kharchi gore scholar re so lega yona ta lega di ma thiaro khaje lega me yandu samjong ozo self employed and tishore present chongkha yo chita tinju duma la belogu bela chongkha yandu self employed came number 4 chongkang khabar sna address de che belogu bigana to india che khaduni bo chu sna ta nidong nishu nidong choksum ne jena nidong choksum ta mollo nishu ladu nidong choksum ne mo chongkang la de go chu nidong choksum ne chongkang samne de rest che was the beneficiary ever in the immigration proceedings no che to mo ari shungnya boding ni ikcha da ka dewa me do samwa me che not applicable che dil adni bhui thone ma doma tenzin middle name me do cross che street number de cam number shiwa lama road and edma bhui to ma the res shwe if filing for your spouse so kimi chidu di jangyo na di jango res shurda to kisi phama da pu chidu na di jango ma res to de la ghar so na the last time chime the choga da kimi ni nyamdo khadu de is tadi gadu sena da choga den ma jal du changsa jaro thick up su ne ta visa dawa ching ni khaje me ondi gaji the duration de ma thia che khawa der sena ki me gi nal de bache din kem number 4 lama road belogobi gadu sena chindanga we tari chik ni tong ni chani ni belogobi le wache ni chinda tumbe tari chik ni tong ni chani ni chajila ya ari la chule wa de ondi duration de ma thi gore shwe ta visa shuza khawa du rel or da kisi ari la yo na khawal du rest arila medu not applicable che ta jale du karnatak di gi cha cha sho do di chennai la do tin chennai che tamil du india la ta interview visa sho do rest la urda have you ever previously filed a petition for this beneficiary or any other alien ta dibe thewa ke chum pujre
다 초갈 기제 두 초가 저랑기 딩을 뭐 많이 바심발라야 아 petition chambers 파마티안다 김에션 바티안 된데기 petition 치유 외수어다 근데 소소게 잘 당보인도 knows 예 소소게 파마티안도 딩이 치셔나 yes 제레 데 다도 숭아지메도 상관도 노인 버체 상관 not applicable 체 네 relative not applicable 체 다 내지네 페이지다 드니마 페이지다 더 장야 개체는 프로 조사를 쉬어야 다 드니마 가르스나 더 소소게 소소소 장와인도 네 I can read understand in English 체 interpretation kejuration kejumes at my request look is lawyer lawana lawyer ki ming de ja che not applicable che di dine tashi tsering 소소기 모바일 넘버 장야체 이메일 디 만으로 주니 개좀모지니 아포지니 장저로 지수여이 딩은이 쇼어에 이메일 디 페미스 개좀보래 다 봄슈프라 장사티니 이게 야당에도 닌들라 소소게 사인 디 인지미지 잡셔로 치스 기스 사인 센다데 맞아와이나 이게 추런자 땅고레 쇼여이 되니 센다 잡야체 따리 가둘라 잡메 디 테셔로 치스 okay that then more not applicable the kejurla me do not applicable che address me oche not applicable preparers full name preparers la the his also lawyer la na the lawyer ki being this ma de che address the ma de che phone number zamo ma che they not applicable in bache that then some the lawyer ki jang re okay the dela FNU gilan tisha do the ya di sosoge bing di thiare tashi di sirilan thiare middle name di not applicable je ni ele number di thiare the someone not applicable chinjan digores the zo kache dures na dingina also address the ni leka longa le mawa chindu ga phumshu dil ni ma da janga mendu so ni la de janga mongbo na the someone de jangores shwe ni page number khandi ga jires page number diche part number khadigachi item number khajgiche tene okay address til lugache ngadi ni tong chubdi ni chogge pud de ni tong chudu ni chubdi pud de la che ten lega de ngani tong chubdi ni chubje pud lega de chi la ro chubgi ni chugge pud de che on de jang re shwe ye okay I-130 de na la zo ache thanda ti si mangbo do chadu tene te chamsha che tene next video de la I-130 A di khande jang me kula shwa ye di ti si pen to re wa yo tu chena tri jama je yo